Kapali pen maulen ada kacelenga tobar along cek adolong kaselam rathurjo. Rong arat thurpaksi dolong kaceselam. Dong mukak dan anglong arong arat thurpaksi towar kaceselam. Kardom pajuriglo kadugowe birta kelang vera bang pubang pidona phansetami. Pini prime tama birta long pen nilisami Julie baby non-arjik tha birtang ton pen. West Karbi Anglong District Amri constituency ka parlo umswai pen maulen ke krong pora to war swalong langroiso ke doka jok barla por hut kedam ke banga kisum to koklo bang sojok pini rat chingrum si cheka dolong kaselam thurpa bang so to war lakhe Meghalaya ahabar kedam ke bang te bokhetlo bang sojok Amri constituency araratum methang chu echo somasonamong kacho jordam ja phana bangke dambom bangbom lo Atovarle bihek setame maulen sigdamakha salphangkhunji pendanglo kado kawe rong krehini arara tuma bangke bangso atovar pensi chojo cholanga phan dampomlo bonda tovar along kapangkai pet alang roiso along kithir theba dolong kawe derajok ki ongdum ara chingrum si methang ahempen chek ipum pumni chirung ponsi chek adolong kaselam asai dengpon Mai teman chuning rilo la se non lengkan 2021 ke pinepen presiden teman rapinang po puse cek pen gen itum ta selamune lo kisungane sun lo an rat pen ra pangri edit asam se dulo non ethialam dulo jong se non frank election tini alam la so klang dak pete la ken tum da arju lo la so dan alam ke rong ko ando nang tum dak kerang do rong kini do an population abang ke free forward population do ini stong don ini Nasi Amri along kedo rong krehini arara tuma phan matha ponra kithir thep adolong nang kaselam piponja phansi KAAC aphan towar cholangpon Ulukunchi pen hemari rong phar Karbi Anglong live Borjan constituency kaparlo kolom sing rong phara rong arat ron pen kisung ki phonang chotkali kedam kebangji aphanta kisung phonang bomlang Borjan constituency kaparlo mile cap langtibuk ahabar kolom sing rong phara rong asor hithi borwa kachela jephan ting adong kedoko gajok kedamtang ningkan ko an penloni kisung ki boy phonang lo alang litumaningkan wangta rong isi ara thurpak pensi sai jogje check pen dolong cheselam bom wang bom lo bonda barla apor nang lelote aro elang ke thepar piga jok check pen kaselam adolong setami aningkan wangta lang pon pide tipusi rong amekar Rup Singh terona hin pen Karbi Anglong life aphan nang pachini dun Kolom Singh rong phara rong lake kedam tang ningkan pharokre sirkebra phokebra isi aningkana hotsi Borjan constituency langtebuk ahabar alongsi rong chukim donlo alang litum kedam tang ningkan suri hinira pho aningkana hot k angbong kacharbo aron ahut nangkibe nang pen kisung ki phunang chotkali piniarni anta ting aroyalong dolong kabi pena jok alang litum beha ahin choklem chodama kisung pen chenglok keso kiun e lapen osomaratum school ki dunjia phanta thedum akisung dokoklo rong pha arong labangso ron mai labangso Karbi ben masa class ho nilitum labangso arat atum kibi kici kidu ka thakisung pen nilitum ladak kalyang le along le kidu along pen sinilitum nang cepat jong iglo lasi nilitum labangso sarkar hin pen labangso arong arat atum along nilitum arong arat along non an setami kedamtang kongres sarkar kido ho setami nilitum proposal chuki dole jistami labangso nilitum arong kechilat atwa ningkan isi along pen biceng diri hu setami labangso langke thelong setami dolong nang pon pibang titi nonjong setami nilitum nang litum langdam ignojo dolong setami labuson angthek sinang litum thekdam iglongji lasi prabjin pen ting aroyalong
non ke dobom KAAC kacharipon parivartan sorkar atum prabjin pen dolong nang selam pitha pusi rong aratum kachuningri padupon lapen kachuningri ateng dolong nang selam pipon vekpo puta ning cepat herinti Dilai pen Bijoy Rongpi Karbeng Long Live Choki chokamamole choklemji lapen rong ruble paklar ponji seta kedam ke banga towar pia bangke mesenaji lason se dong mokak ahithi ward number 4 along towar ka heno kelang bangka vedera jok sai jokje rong arara tumsi cheklem nang koklo Hawar ke Haut Legislative Assembly constituency angkang Mahamaya constituency kaparlo dong mokak arong supi ward number 4 Chris Jyoti School ahoyari along kedo dan anglong along malong Towar kebak labajok inghan langbong pensi chehelat nanglong Bangsojok halada kedo araratum thedung kedam ke banga kisung chetong nang rentilo athe bangso atowar towar pia sonsi manlo sonsi ajo phero setami gari motor ka chehelat anparta Chris Jyoti School lapen dong mokak higher secondary school along low kachari au somaratum setami penang an aningkan pen kedam ke bang ka chehelat kisung chetong nanglo Dokmoka Gorkop Teni Bibhagor অধীনত থকা এই ৰাস্তা যে আপুনি যেনে তেনে আমাক ৰাবিছে হয় আপুনি তো ব্লেক টপিং যদিও নোৱাৰে ৰাবিছটোকে পেলাই দিয়ক খুব এই ৰাস্তাটো মেজৰ ৰোড হয় গতিকে আমি তেওঁক অৱগত কৰিছিলোঁ প্লাছ দুটা ইয়াত আমাৰ ডকমকাৰ মূল্যবান দুটা স্কুল আছে খাইজুটি স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট সকলেও ইয়াত অহা যোৱা কৰে তথা আমাৰ ডকমকা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলেও ইয়াত অহা যোৱা কৰে গতিকে তেওঁ যেতিয়া ক'লোঁ তেওঁ ফোনত উত্তৰ দিলে যে তেনেকুৱা নহয় অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি তেখেতসকলে দায়িত্ব যেতিয়া লৈছে দায়িত্বটো পালন কৰিব লাগে আৰু যদি দায়িত্ব নলয় কামেই নকৰে তেতিয়াহ'লে ৱাৰ্ড কমিশনাৰ থাকা নাথাকা কি লাভ আছে ইয়াত Lasi bangso atowar kaselam je aphan arpu kedo KAAC CEM Tuliram Ronghang PWD in charge EM MP Horen Singh Be Korkanthi constituency MAC EM Raju Tiso lapen Habar Kehat LAC AMLA Joyram Ingleng atumta election aporahut vote nang chohang chot jera labangso atowar prabjin pen nang selam pitha pusi ke ongdung araratum kachuning ripado Toka asile titia BJP koisile যে পৰিৱৰ্তন হোক বিজেপিয়ে সব কাম কৰিব এতিয়া যেটো এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ আহিলে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বনাম কৈছে এতিয়া আমাৰ ডকমকা যেটো ৰাস্তা পদূলি আছে ইমান বুকা হৈ আছে আমি পাব্লিকে এতিয়া মই লেবাৰ হৈ পেলাই ইমান কাম কৰি আমি নিজে মানে ৰাস্তা পদূলিটো আমি ঠিক কৰি আছো গতিকে ইমানে কয় পেলাই মই ভাষণটো শেষ কৰি Dong Mokak Pensem Singing Ti Karbeng Long Live COVID-19 ajok Kheroni Kopili College alongta quarantine aboha kibia joini Kopili College arta ningkane ko rapho kepleng mati ruptalin asenkanamen chotpensi talon pondo Kheronia Longkedo Kopili College arta ningkane ko rapho kepleng mate ruptalin asengkan alir achampen katalon ponjia phansi kedamtang arnipen chisik ponlo bonta kopai kelangno corona akeso kahe voidun derajok Kopili College ruptalin asengkan kedamtang pai ni phai troxy arni ingsamri ingsamdem amen chotpensi talon ponang koklo Laswa puthak bangso college charlie abang phubang phiatum than bangatum lapen college kelangchari a committee atum ningduk chipirinti Halapu bangso a college alongta sorkar pen quarantine aboha kibipon kawajok college alongamat ke talon ponun edetsi chengbong LP school alongsi amen chotpen ruptalin asengkan talon ponlo কপিলি মহাবিদ্যালয় আৰু কপিলি কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ 25তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এটো আমি সিলভাৰ জুবলি হিচাপেও প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ কাৰণ কপিলি মহাবিদ্যালয়ত করোনা কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হওয়ার কারণে আমি তাত গৈ পেলাই এই কার্যক্রমটো আমি
চলাই ল'ব পৰা নাই, অসুবিধা হৈছে। গতিকে ইয়াত চেংবং LP স্কুলৰ ফিল্ডতে আমি এই কাৰ্যক্ৰম কৰিম বুলি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। Sorkar pen kihot aron mate munit angbong ajak kachibi lapen ingho adip kachi dip krai pen katalon ajai me kedengahut college kelangchari amai phu honsing terang pensi lama inthurpon lasophi college principal Guru Prasad Upadhya pensi mai alamthe pachini pon lasoahut alohi aman pen bangso a college kelangchari amai phu barim thongteron junior college a chairman Dhonsing Dera EM barim Rensing Bay Kheroni Police Station OC Anthony Rongpi lapen thanbang doanatung chetong dunsi ingsamri ingsamdem pensi rupdalin asengkan katalon pachun ponlo আমি গোটেই গাঁও অঞ্চলবিলাকত স্কুল পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। য'ত স্কুল নাছিলে আমি স্কুল পাতিলোঁ। স্কুল পতাৰ পিছত স্কুলৰ অন্তত কলেজীয়া যিটো শিক্ষা, কলেজীয়া শিক্ষাটো ক'ত দিয়া যাব? এই কলেজীয়া শিক্ষাটো জনসাধাৰণ এই দুখীয়া গ্ৰামাঞ্চলৰ দুখীয়া মানুহখিনিক সকাহ দিবৰ কাৰণে কলেজ প্ৰতিস্থাপনৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছিল। আৰু ঠিক তেনেধৰণে আজি 25 বছৰ আগতে কলেজ আমি যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ। Kheroni pen mohonteron Karbi Anglong live tak di Prime Tama Birta ke lapon sigang tonik lo domi thak me ajo ke me